okwerarikyerera kwibura ry'abashaho omu marwariro ga gavumenti omu district ya Sheema bigambirwa izooba rya Nyamwebazyo aha mukoro gw'okwiguraho amaju g'abashaho agombekirwe gavumenti n'okugazitira n'ebitimba omu myanya erimu Shuuk Health Center 4, Rugarama Health Center 3, Chihara Health Center 3, Bugonji Health Center 3, Chibanga Health Center 3 na Mabare Health Center 3 aho bakuru b'amarwariro bagambira by'obushoborozi ngo nibakora okusinga endogoyi ekiro n'omushana gatugure enju y'abashaho bakuraramu omuri ebyo byona nitukora konka turi aha staffing ya 28%. Mwene emirimo eshima kuba nekorwa abantu 100 nekorwa abantu 28 mbwenu we burn out nuturaha challenges zitwine abakozi abutwine nubake because twabye tubatwine abakozi 18 konka as per now twine abakozi 10 abashaho kandi aha abashaho 10 babiri nabo gukora here munana nabo bakora umuntu ko kuyama ba maternity wiyama ba PD kuriya atoshanga umurumo uguza stands omujwekerwa wa president ahabwa district ya Sheema Percy Byarugaba nawe arabwira abashaho bake abaryo mu marwaraga ngo behiyemo muzego gukora okurwa mu kasheshe bakasikesha mu kaga zihangwe bakaburaho rero abarwire bakabonabona ariho tinkumanya abayizita narrative in charge kugira ngo abantu umwazi tuba kuwa kasho mukasharusha umuyango w'ejo hirwaro dukanga batara banazi ushangirwaro ngo batahasha mushangi so hato yebuza abantu baturemba tubuza ububwire ntubwimvayitinga kugira ngo gume bwije mukasheshe ninga naba kubisha mwenda ndinde nyenchakari aba bashabirwe kurekeraho kwereza amakarangera ngo ahabwo kuba government kweza kubaha ibibarkwenda batye bintu babikwatijaga ibintu bya government bikwatije bintu nichoza na washanga government ya spending asante nyingi ekataho structure nkeji kugira ngo omunanza rukereza ninga shaka kuzarisa abantu kuragurira abantu otaruka kandi ukashanga narashuko mutawuni okwepansiza bakusiya hihi ngo ubona yiwatura ucika buri kimwe kimuka cikwatijaga waza kurugaho toilet washanje nikora tekora amadirisa birahure TV yacurumu ngene nakuyanengeza eki zinde cyayitire hanuya kukikwata ke glass maintenance kumko mutagambe kushanga ubundi cyaje ki cyenda ku cyumba kizohereza konka mwamwagabo ibintu biri for instance ka government shanga tuteka abakozi sino twanyegera tubashasha kandi tubashashura umbwira fencing umwanya ko aherijere mutuzaguma tushaka yona nebigiraki na nebindi because need tukine mpango abwo kuba atuwashanga tine toilet ya staff and the staff are so integral. They are very important for this facility. Nobwo abashaho bine bizobe byona bitu bamwe bagumira imbere okoranya umushana n'ekiro gasha kwa Mike Twachire mugikoze se muragurira abantu